apa nomor? Ini kaki syuting ya. Ini guys, bongkar. Apa dia? Palang. Ini ada apa hari ini guys? Lagi bos. 5 bulan. Legendin siapa sih mas? Nah, derma kata-kata re. Apa? Nyala. Apa mahar dia remah marah? Lebih bahala. Setelah 5 bulan muncul lagi dia. Syahrini tampil lagi. Syahrini menyala lagi dari Iro. Kejutan sedang dipersiapkan. Lama tak busuo gua. Legendin siapa? Kita ada ro. Lama tak busuo gua deh. Anu sakit deh kok. Ini Jadi tukang eder ki buru pahader ada kan. Iki disapin di mana? Tahu tahu ay ko. Bebas lawi lang nga budi. Burung sing Malaysia ay ko. Dito tukang eder. Tukang eder ni bahasa lawi ban dikabu ano. Supriyono. Regar. Pil gelung. si Dimma. Tukang eder anyar. Tukang eder apa? Tukang eder anyar. Supregar. Palagan dia. Palagan. Palaga. Sudah waktunya. Orang Win. Di tengah dong. Raju ya? Pas Raju? Sabi. Hah? 4 bulan. Tak tahu kesakit. Aduh. Camper ya. Pas ada ngabala si Abin nih. Bocek ton. Ano tako ikintar eh. Tako itamo yeng. Malamba. Laki dia ada deh bos. Ano bos? Video lagi bos. Tuh tahu lo. Tadi. Bersama perawat norotin bakali ben. Hah? Prodin. Bos Don.